Ya le paioli o balaulia tau sanat ina ia o tātou tūtulai ia o fau mai sa o le fionga i le kovanawao o le malo New Zealand. Please be upstanding for the arrival of Her Excellency, the Governor General of New Zealand. Tal sangat cuma fa'alalo le iyo la balaulia ya tātou tūtulai ya le fiomai o le fionga le umaru le malo man misiofon. Please be upstanding for the arrival of the head of state fionga le umaru le malo man misiofon. And please continue to be upstanding for the national anthem of the independent state of Samoa. I le anga ma le whaaloalo au te tapai le sunga e le toina sunga i whawhengai ngā taurangi e sātuala e pola pui e te vanga babai whale maru ia sāpia e whapea le whioanga o samaleu mō le teitaina o le tātou sāminga e le nei tai au. E nau e mai Reverend Elder
Paalamia tauili to lead us in worship this morning. Nau sunga ini, Faafenga. Leila wasaisi o tātou vai I le atua. Peitai o tātou mori mau I rona mamalu malona mātango fie I le nei tai au. O iau mai a foi moi tātou le soifua ma le ola lau le lei. Wono mea ai le tātou whawhitai ma le viinga. O mai a se o tātou tāpuai I le atua. I le lei ono vi atu I le li mai a whai pesenga I lo suafa le sili e se. Ia tau atu le tai ao lo walofa. Ia tau atu fo I le polo whamaoni. I le lau pese se fulu manoa. Ma le nā peli ma le leo le kitara. Wawa e whawhia fia mai a te au I au ngā ruenga. Le li e. O te alanga fia fia. O nā mea o whaia e au ao. Le tua mama nae lo mātou te mā. Mātou la ngona lo mamalu mai. A wawa e fio whatasi mai mātou. Au mātou pati patia le nei aso fōu. O siri ona la ngona lo mātou whatau wā ma le ato toa. O le atuai le nganga ma le wha maulalo. O le mana lo lava nganga pa ie a wali tia ile nei wha moe moe. Ma wha pa ia ai o mātou loto tāpua. Ina mawhai o na mātou wofo I nātu le nei sauninga. I le nganga ma le wha maoni mō lo lava vi inga. E ala ia Yesu le mātou te tālo. Amene. O le vinga o le atua o saunia le korisi matai wawe. Ali e whaafonga le tua. Tana upu fola. Pafta yatu lo sunga I toina. Mo le sauni ngā lotu. Pafta foi le korisi. I matai vame. Mo le langina o vi inga o le tua. E ia te au le apa ma le whaalo alu tele. O te tapai ma le whaalo alo. Le fionga I le taitai o le malo. E fionga I te maitai pālamia. Le fionga I safa pitu. Ia me Naomi Matafa. Mo lana sauno. I invite the Honourable Prime Minister. Ia me Naomi Matafa for address. No fionga I pālamia. Lau sunga I le taitai o le sauninga. Lau sunga le toina pālamia tau ili malfitua. Lau fionga le au malu o le malo, malmasiofo. Your Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kido, Governor General of New Zealand, and His Excellency Dr. Davis and your delegation. Lau fionga I le sui o le fono sui tofia. Lau fionga I le sui pālamia ma minister o le kapineta ma minister langulangu. Lau fionga I le fono fitalai ma sui malu o le fono ao faitula fono. Lau fionga I le sui Faamisionare mali I matamaitai o le Faamisinonga. Whaululunga o mtanga aluenga ma whala potonga tu maoti.
members of the Diplomatic Corps. Le paia, o le au whaingaruenga tatofia le atua o lo o talawhauto i so se tōwine le atunuu. Le malutau e o Samoa mai ona maunga mawalurunga se ia paia ona papa tū loto. O le paia lava lea wa ainga matama o tama maainga tu mua mapule i tu au maa la taua ainga i le tai ma le waa au whanati. E whapai atu fōi i le tāpua inga a le fionga i le kovanisili ma le tāwhatolu o le whainga māloa tutuila mamanua o paia ua sua ma le vai whanua fufo mai tu langi sa ole ma le launi msailua a fio whatui ma tōtoo ma upu i le manua tele. O paia sausaunga tā ia o Samoa, e afua mai i le o le tai se ia pa ia fili me pulitu. O lea ua popo i le lau mua nei, a o lea fioanga, o tia manua manuwae. Tino usi ma le maupu i asua, lea lala tai o le fale fia ma le fale salafai, maupu ia te oe le lolonga ma le pule, ma le faitoanga. O le tae au ese le nei le tātou tala whasolopito. Talu mai le tātou ulua i Tuto'atasi le afe i se lau uono sefululua. Awa o lea ua tātou fisi le whai ma whailoa i Salafai nei. Mō le ulua i taimi, e Faamanatu le ono sefulu tausanga o le tātou malo Tuto'atasi. Ua tō i tua apolima, a ua utu le ngase o le toe lau. Ona o le tausinga alofa le atua, talu o na po ia si o tātou atunuu i le whaamai o le Komiti Faamisionare. O le wala maale ale lea sa whaungata ai le Faamanatuina o se Faamanatuina Tele o le tātou wono sefulu tausanga. I le aso mua o Iuni i le tausanga nei i tia whau i mununu. Peitai, o se lao tā ua lea, sa mawhai ai o na to'oto atu i tū malo uma o le atunuu. E whaatino a lātou whamanatunga i o lātou lava a fioanga mā la whanga. O se whainga sa maitawina le mātango fie o tā penanga ai tū malo ese. O le anganga ato lea, o loo ta ui ai le polokalame o le patia o le ono sefulu tausanga o tātou malo Tuto'atasi i le tausanga atoa. O le whamoemoe ina ia mawhai o na awai uma le atunuu. Ma ia maua le awanua o tangata uma e whai sawai i le samiina o le tātou Tuto'atasi. O le ala foi lea na ai le finangalo i le komiti o tāpenanga o le Tuto'atasi. Ina ia whaatino le nei sauninga i pule ono nei. Ina ia sanga fata ua le anganga o le nuti mea fatasi o le atunuu atoa. Ua whaiva ese foi le ulupepe le nei sauninga. Awa o lea ua tātou fatasi ma le fionga i le kovana o ao le malo New Zealand, malona alii ma le au malanga mai New Zealand. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tātou Tuto'atasi, malona nau ta inga, e fia asia le Motu Tele nei Salafai. O lona awai mai, o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tātou so o tanga wavala lata ma le malo New Zealand, e ala i le tātou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sefulu tausanga i le nei tausanga. Samoa ua ua o sina lo malo Tuto'atasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta masaua le tātou fōlaunga. Peitai e le o mawai le tausinga alofa le atua i se o tātou atunu. O afo i fatia o mawai i le tausanga i le whainga whiliwhilinga le atunuu a wā upu whai o le tātou malo. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tātou atunuu. O Samoa e whaawai le atua lona malo Tuto'atasi.
ma e whesauai o na ngafa ma o na ainga. O le ala lea e te pai le to'o matangai le ata, a wao le tātou whasi no manga ma le tofi na tuina mai e le atua, e lau tua i le alofa, ma le whetausiai. O manu lau ti, ua whaata oto le tātou malo mo le ati na e o si o tātou watunuu. E lau alunga i le tofu sao uma o tangata, ma ia maua avanoa e tongi maa whaatasi ai, i tau mawhainga ua fua ina. O le sao Samoa e whautele, e a le puna oe, e a le whanga. Tātou te olo pito waa, mo tātou mulu lau foe whatasi, ina ia se e malu le sao Samoa. O le sanga whata ua o le whatino o le sao ninga o le tuto'atasi Salafai nei. O le ausui ai le ulua i whanotanga a le kapeneta i Salafai i le vai aso le nei. Talu mai le tātou ulua i tuto'atasi. O te manatu, o se amatanga fau lea i le anga i atu i le lumanai. O le toi upu, le paia o le atunu, tātou fōlau pea ma le whatua tua i le atua, e aua manu ai la tātou fōlaunga. Ia manuia le Faamanatuina o le ono sifuru tausanga o le tātou malo Tuto'atasi i Salafai nei soifua. On this momentous occasion of our first independence anniversary celebrations in Hawaii, we remember the sacrifices of our forefathers that laid the foundation of our independence in 1962. We are indeed grateful for this milestone in our history to come together to celebrate 60 years of independence with our people, families, and friends in Hawaii. The unprecedented impacts of the COVID-19 pandemic led to many restrictions that we all had to weather for more than 2 years to minimize its deadly clutch on our country. This led to Cabinet's decision to hold a restricted official flag-raising ceremony at Tia Faumulinu on the 1st of June this year. However, it created the opportunity for 51 districts to hold celebrations in villages and communities all over the country. That was historical, and many of us witnessed the pageantry and festive celebrations across the country. The hosting of the first independence ceremony in Hawaii this morning mirrors the objective of this year-long celebrations, and that is to encourage people's participation and community engagement in activities planned for our independence anniversary. We are indeed privileged with the presence of Her Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kiro, Governor-General of Aotearoa, New Zealand, and His Excellency Dr. Davis and their delegation. We welcome Her Excellency as our guest of honor to the big island of Hawaii. We have traversed rough seas and turbulence, as well as sailed the crests of our successes through our 60-year journey. We should never forget the tenacity, the visionary legacy, drive, and forbearance of our forefathers, as well as past and present leaders, to build Samoa to what it is today with the Lord's guidance and wisdom. As part of the celebrations in Hawaii, Cabinet has decided to hold its first Cabinet meeting in Hawaii this week. This is a new beginning.
Let us continue to sail with faith and look upon God and Foundation to lead Samoa safely into the future. Soifua mai manuia. Chạy atu lâu phiếu này chạy ở mà lô lâu phiếu này chỉ chạy ba bia mô lâu sao nó là mà trong một phi ấy anh cha ô là một Tele mà phá vào ô chỉ chả ba ai lâu phiếu này chỉ chạy ba bia ô lâu luai chỉ chạy wow ba bia cha lu còn phá ba lo cha chu mà lô chu cho cha si mô si na el chẳng vai el mà lô chu cho cha siu Samoa i Salafai này o che cha sanga chu paia ala wala ulia ina ia o cha chu tutulai mo le chaina ma le sisi na e o le fuol tanga bai o le malo Tuto'atasi Samoa. Please be upstanding for the raising of the flag of the independent state of Samoa. Thank you. The command station, if you're Mayaba and Pama, Mayaba. Todos os pulula vai ganhar nas vai nem, lua ia para Tinemu. Lá o pai me pôr lá to pa loro. Angai mai tua National University of Samoa. Nalo taina Dr. Iono Professor Alec Kiroma, le fiona ya Dr. Sua Pista Tesman, ia neolo paima pule le la nei Salafai. A pe foi le fiona mon pola Ioani. Ala universite a Samoa ia no la tu la I Salafai nei. A PI School of Maritime Nursing School, Faculty of Education. Ia papel foi manetivet. Que tu fazes tu ao papel vai. Depois o pai entra lá tu falou. Norma outene. Pastai molo tu sao. Vai foi Faamanatuina that the one school to sang. On malo Tuto'atasi. Ara imbai luma mauta. Ole auma fa formai. Atou ne yo lo ngava. Para soifua maloloina, te vai nei o tatou soifua maloloina. Whaatai mo lotu sau. So atu pito itua le Motu College,
tasi nei o kolisi le malo i pasale leanga Partai Tele mo lotu sao polisi le pakasa Salafai nei to civic college tasi o polisi le vai tono se tata wa tunu tanto ina poi pule ono Salafai pule aonga Reverend Stefano Lomovi to duas pulu malpintu na pai pai aonga na lo papai mo lotu sao so tujuan matata sese pakasa malu pakai mo lotu sao pakai Baca Babe College, wala imay lumamalay nay. Nakuha, kaya ko lang yung paalalo. Nalo pa, tayo lang mamulutusaw. Mayele Polisi matai babe yo ko twa mayele le awa malo Baptist School isale loba marola to lead the way marola tai se tu vai ser teu ao não vai aturar tu falou malu lama bastai dalam menurut usaha tahu Panau, oleh lumana ini harus kita coba tu. Malu pakai payah orang, kalau tu sah, kalau tu lang, ini Faamanatuina datu bonus untuk sana. Orang yang main tu, kalau di college, belum college ia ini ia itu malu ni belum tasi, belum dua, belum tolu, ia main lato apa Tele, Motu sao parte mobil. Sungai pule awal le fioma ya chata le welu la payo paya awal no skulu mayono la payo Kalau tenyo tawina ni yaonga ni kolisi eli maselau barbaru malo faktai alai mai lem tangan wengo aonga talonga manganu tai mai fiongai sui pule langolango sisili langolango pai lem tangan wengo le basengo pule aonga angai mai mo le lato faalo alo Saya sosok mai atai tangan dengan manos angai mai le
Kolisi o Viola, kolisi le Kalesia, Mamona, au paia yaso ngatai, Salafai nei, se tasi o kolisi Mawalunga. The College of the Latter-day Saints in Hawaii. Wanga mai lumama o tanei. E sa vali e le paia o le sau painga o sui anu, sui tamaitai anu, o sui atu pulana talakau e lo lufrufina ma whawhaile leina lo manuia o nuu mawhianga. E soasoani ai le matanga luenga o tinana tamaitai a tina e nuu mawhianga manga pisotai. Awai whaatasi mai foi le moimawina o lo ono sifuru tausanga sui o komiti Faamanatuina lo ilala le whaamalo le matanga luenga o tinana matamaitai. A very important sector in the development of Samoa, the government representatives, government women representatives, the youth, representatives of the advisory committees that are managed and looked after by the Ministry of Women, Community and Social Development. They are the gateway to the development of this country. Ai yuli mai ai tua sui o mtanga luenga o tina matamaitai a tina e nuu mawhianga ma ngā pisotai. Hangai mai le te komiti o tina le afio anga o Satupaitea, pita no ui Satupaitea, whafte Tele, mo lautou sautaua. Ia ua ngai mai ni mama o tenei, le afio anga o Salafai, Tuto'atasi na iwa iai, a inga le mani toa, tausi wa Tele la whakutanga, la wanai, maro le tua inga ia satulu, Malolo tu Samoa. Kole Silvia ia o tatu Israel tatu alfa pipia stay name malo pa Tele. Ai lewa atino atino rato falo Dai lava monoto Samoa. Komiti Samoa Global Group no wanga ia tu. No mama o tanei. Walo tu mai tatu palo dia ba Tele mono tu sao ya wa sisilatu tatu palo dia lo tu sao ta wa tu sai mo tatu pa mo boy Partai Tele se mais pat partai ia mudia ile pala potonga peluche mumu katolo na famale tu inatu mo ko inatu na no ma so swali mo bua so se vai ngole atinu malo Partai Tele mo lo to wa nanga ia fa te foi mo lo to sauta u lo tato wa atinu malo Partai Tai lava da kusuma na yowalo kai mo lo tu sao